Ngai kublai pi haga kurteng ke batiang tam ke zong try Jesus Christ kanget scam kan long ke jingker ku sajisian pat habang ishash ko ke tien ke zong blai. Baga jingi kai ke sngi ke banga kwa banya sam kalong shapang ke jinglong blai bat ke jinglong beriu ke zong Jesus Christ. Itep bau Jesus Christ ulong blai ula sheme ke jinglong beriu. Di henrei kai ke tien ke kai baga tien ke zong blai ke don ban peni hangi shapang kita baro. Namar hakapor ke jung Yohanes, fin pule ke gas hakashiti ke ba ningkong jung Yohanes kalanong ke ba sao, ke khat ke ba ar bat ke ba lai, hakapor ke jung Yohanes, kidan ki beri ke ba menget ba Jesus Christ ula sheme ke jinglong do, ula sheme ke jinglong beri, henry ulong ba yublay, baru Yohanes uang kani ke jing hikai jong Ukres lam ler, lani ke jing hikai lam ler. Kam day ke ba na umersiam jong blay. Den rei hakiri kiski ke bamenta kambun ke jingi kai kalong bakinget bu Jesus Christ udai tangu brio boleh ki kam babha den rei kim pediang badai ublai di mentangi nyepet yakni ke jingkeli na ke tien ke jong ublai mal kanu kanu ke jubab ke pidon kam bantep na ke tien ke jong ublai bar ke tien ke jong ublai ke kren shapang ke jinglong brio ke jong Jesus Christ. Ke keren rush pang ke jinglong blay ke jong Jesus Christ. Hatu Jesus Christ udah ublay, udah sheme ke jinglong brio. Ke Bible ke yethu shibun ke jubab na ke benta ke jingkeli. Kenang bangin num sngok lumar. Wa ba fintep ikni ke way. De shisha u Jesus udah ublay, nrei udah sheme ke jinglong brio. Hatu kata kalak banlong baru akilong ki bala baru belai. Balai bau Jesus Kristus shemi ke jinglong brio, kidan shibuan kidao. Ten rei mentang in nyepet na gaktin ke jong belai, bar hagaktin ke jong belai fin shem. Bau Jesus Kristus khot yel dia, kamu khonu brio, baru khot yel dia kamu khonu belai. Kabamat bau Jesus Kristus ulang shispa na ke shispa u belai, shem ru ke jinglong brio ke shispa na ke shispa. Jadi tak dafin pulih gospel ke jung Matius kelenong ke pra ke khot ke arpo uji sukra sang dia Ukraine yang ke kentien kata kelong ba ulang khonu brio uji sulong ki mersiang ki doni ki tliye ke sembreng ke jagare ende khonu brio doni ke jagaban bu ke clear badnang dafin pulih Matius kelenong ke arpon rio ke khot ke ban rio pusau Uji Sukres uang ini ke kentien. Uji sulong melong henreng ong ruapi ba pinyo I lawe yo kono breu haba usong shakaman ke bor baro ba haba wan hakil o ke beneng. Uji Sukres ukren shapang ke jung wanar sien ke jung haka buram. Penitu ila de kumu kono breu. Panang tafin pule Markus kelenong ke ba shipau ke dekat ke ba saupusan. Pensem ini ke kentien ke bau Jesus Kristus wang. Naba shisau kunu beri shimlawan ban yo syakri, henry ban syakri, ban ai la ke jingem ban long ke jing sius pa na ke benda ke babon. Tikri tang kindiat ki khot Bible ke bangasat ba pensem ya ke kentien kunu beri. Di henry findon ru pensem ru ya shibon ki khot Bible ke bakran sepang Kajinglong uji sukres ke mukhono blay. Balesya naga banta jungi kani ke kentien khono blay kala kamlong kerpangsho lani kala khamsting. Balay namar ke Bible ke hikai balating khon yangi shau blay ling bau uji sukres. Babaro aki bangai jau uji sukres katkum ke gospel ke jung Yohanes kelong meningkong kat ke bakar la ai bor yangi bengin long ki khono blay. Imentala ringi ong khono blay kam long show ke kerpang lene ke kia. Di henrei ha ke por ke jong Jesus Christ. Men bau Jesus Christ dong yailen tiang ni ke porthai. Ban ong ke kentien khonu blai. Kalong kerpang bat kalong ru ke jingkren ben blai namar bakade ke jingpen maria rengkat ya lede baru blai. Den tak dau bau Jesus Christ Ukraine Japang ke jingedai ke jong baru pa bau long khonu blai. Bible ko ang Yohanes kalong ke bashipau Lefin pule
fin syam hang tu baki jiu kila temu balen temau ya Jesus Christ halor kata ke kentin ke bau Jesus Christ Ukraine pada shisha Jesus Christ bakali ki wong alale ki kam babha to skap kan pule hagar khat ke balai phulai pule na do gat khat ke balai phuar u jisu le thu ki shibon ki jingle babha ngala pani happy na uda khpa jonga na mar kan no na ki jingle fenselen them yanga u jisu Christ wong alale shibon ki kam babha kai ko pelong ipi pelen them mau yanga ki jiu ki ong kum no hagar khat ke balai phusau lai phulai kita ki jiu ke le thu u ki ong na mar ki jingle babha ngimlen them yame re na mar ki jingkren ben blai but na ba me ubalong ubre me penlong ublay ya lede puli khat ke balai pun rio ke de halor ke kentien bo Jesus Christ wang ngalong khon ublay di menta fin sngo thu hang ne bo Jesus Christ wang khon ublay ke ba mot Ukraine ye ke kentien jong ke jinglong blay bla penlong ye ki ju ba mot ba kin len temau no yo Jesus Christ dan reu Jesus Christ uklam ong map yanga lani ngala kum bakla lani ngala kum plot ki kentien na kermiak sentur ke janga Jesus Christ shimla bakla ni Ukraine de gajing shisha repen ban wat hagi giski benta don shibon ki break belong kum ki jiu kim priang yo Jesus Christ ulong blay ki priang tang ye gajing long babha gajing ukum ubreu ubale shibon ki kam babha ki elap shipangu Jesus ki kren shipangu Jesus Christ enre kim priang bo Jesus Christ udah ublay. Di menta nginya pet na gaktian ke jong blay, kenang ya ke bangin lakban sung thu syai. Cipang ke jinglong blay ke jong Jesus Christ. Di ningkong ya nginya pai na ke gospel ke jong Yohanes ke lenong ke bandingkong. Ke dekot ke bandingkong. Gaktian ublay ke onggap ni. Ha ke bandingkong uladon uktien, baru tau uktien uladon baru blay, berutau ketien ulalong ublay. Ke Bible kong ha ke beningkong ladon uktien. Berutau ketien uladon baru ublay. Maka klem kut hangta kong bat utau ketien ulalong ublay. Utau ketien ulalong ublay. Dia ke jingkli kelong we utau ketien. Lafin pulih jing pen pau kelong ke bakat kendai. Jing pen pau ke nong ke bakat kendai fin syam ya ke jubab na ke benta kata ke kerteng uktien hak ni ke lenong fin syam syapang ke jingwan arsien ke jong Jesus Christ hau kulai balik bat ke ktien ke jong blek ong hak ke khat ke bakat lai kum ni bala pen kup ya u de ke jan kup ya ke bala we ha ke snam bala khat ya ke kerteng jong uktien jong ublay uktien jong ublay. Jika wepat ke kerteng ke jong Jesus Christ kalong uktien jong ublay. Jesus Christ udan shibun ke kerteng. Pi ke kerteng ka pen i ya ke jinglong jong ublay. Bengin laban song thu shipang ublay. Ling ba ke kerteng pi laban song thu ke jinglong ublay ke jong Jesus Christ. Fite belay namar ublay ulong unong penlong ulong unong tau. Pada shisha ublay utha berpelong iki barot deketien. Di shishu shwai ke bangin pech sepang kata, kajing pen scam ba kani ke kentien uktien ke tau ya bade u Jesus Christ filaban syam ha ke khat ke bakat sao jong ke gospel Yohanes ke nong bandingkong. Bau ni uktien ula kenjado ong ke Bible. Ke bamut ula syami ke jinglong do ula syami ke jinglong breu. Barulal syong sa hapdeng jongi bat ngilayo kemi shan ya ke buram jongu ke buram ke barakat ke jongu bala kamarwe na ukpa bala dap da ke jinga bat ke jing shisha u Jesus Christ ulong uktien nama datang ma u bala syem ke jing long do u badap da ke buram batunginya pet susu menta ke jing long blay halor u Jesus halor ke ni ke keteng uktien namar haket khat ke baar nginya pule ke Bible kong une uladon hage ba mening kong bat ublay hage khat ke balai kong da ula long ki eke baro bat klem u shim la long ke eke ru ke balalong hani ke tien ke jong blay ke kren shapang ke jing penlong eke ke baro ba klem u ke bon klem u Jesus Christ onam la ban penlong eke ke baro
Ban pen scam ya kini khot fila ban puli na ka shiti kolosai kalanong ka ban ningkong. Tishi kolosai kalanong ka ban ningkong pen scam ya ka jubab na ka banta jong kini ya ka khot ka bakhasan. Ha ka ba ka Bible ka ong u Jesus Christ ubalong ka dur jong ublay ubamla ban yo I ubala khaneng kong na gajing tao baro katkum gospel kalanong ka gospel Yohanes kalang meningkong khat khat sao la fin bu ringkat bar kini khat ka khasan jong ka shithi si kolosai kalang meningkong fin shem Jesus Christ shem gajing long do la mar bula shem gajing long breu ila ken ban yo I u ken mau katkum ka gospel ka jong Yohanes kalang basao ka khat ka arpu sao ublay ulong umensim Inam la ban yo I umensim Henry u Jesus Christ pat habu shem gajing long breu ila ken ban yo I u Berkaktian ke jong blay ke ong, ula kelalong ke dur jong u blay u bamla ban yo I. Ulong ke dur jong u blay u bamla ban yo I, ubala khaning kong na ke jing tau baro. Agar khat ke bakhat riu kong, na baha ula tau ye ke baro. Haki beneng, bada ke kendo. Ki bala ban yo I, bad ki bamla ban yo I, Laki ket lani ka hima lani ka jingsen shar lani ki bor ye ki baro ken la tau da u bat ya u ka Bible kong baro ki jing penlong ki jing tau ki bangila ban yu I bat ki bangim la ban yu I ki de ki jing penlong ki jong Jesus Christ la ramdan uktien kanamdan ki jing penlong namar bala tau ki baro da ka ktien ublay Ublay, shim la penlong ini ke perthai, dah ke bashim ya ki mar lani ki tiar lani ki labnong ki raw material tian pareng ban penlong ini ke perthai ke makalong benta, namar kata kare ke ba ki bri ki laban le, ki bri ke nam laban thau ya ke klem ke de datang ublay balaban thau ya ke na ke bamlong lani na ke bamdon brio nam laban thau ya ke yeng Klem ki mau, klem ki siap, bat kum tateter. Reha bau bleu thau ke beneng, bleu thau ke kendo, fen pulih Genesis kalau nang meningkong. Fen syam bau bleu syukran, bat kalalong. Bleu thau ki baro tang da ke ketien bau keren. Long ke perthai, long ubenai, long ki keluar, bat kum tateter. Lapan long ki baro da ke ketien ublay. Bat uktien ubala penlong ki baro Udeu Jesus Christ. Tadena tagada bangi kran shipanga jingmane. Ublay jongi ulong bari hok banyo ye ka jingmane. U Jesus Christ na marba udeu ublay udeu banyo ye ka jingmane. Bangi kran shipanga jingmane dei tang unong tau ubadei hok banyo ye ka jingmane. Omla baki jing tau kinyo jingmane. Hendai tang unong tau. Unong penlong ubadei hok banyo ye ka jingmane. Tadena tagada fin pulih ha ka ktien ka jong blay. Ha ka gospel ka jong Matthias. Kalanong ka basaw. Ha ka por bau Jesus Christ. Ula let syagari klau ban syajing it. Hadu saupo sngi saupo miet. Kaya ka badja. Ha ka jing duay ka jong Jesus Christ. Usaitan ulawan. Ban pensyoy yaw Jesus Christ. Barkaway na ka jing pensyoy ka jong usaitan kalong. Ba lada un mani. Yau, kabamad lada u Jesus Christ un mani yu syaitan u kloy ban ai ka hima baro kaway. Barka Bible ka ong kumni, bau Jesus Christ u lapai kitien daga ong kilit na me u syaitan na bala tho men mani yu try u bau blade jong me, tang ya u hiru men syakri. Kabamad kumno, kabamad ba, day tang u blade u bari hok banyo ka jing mani, Day tang unong tau, day tang unong penlong bari hok banyo ay gajing mani. Ken mabu syaitan, syua bangin yo ay kerteng syaitan, kerteng gaju gade Lucifer. Lucifer udah way na ki angel, kerap habneng. Ubayalam ya gajing ro bat gajing mani. Day na tagadaw syaitan udah tang ujing tau, kat bau blay udah unong tau. Reka ek penlong bau blay un shop na syaitan na beneng kade na gadaw bau kwa ban kini ya gajaka gajong blay. Ukwa banyo ye ka jingmani. Ukwa banyo ye ka buram.
Para bau blay yu I ga download ka jong Lucifer ula shop no ula kelas syaitan. Bat katma ka ban nadu ka ban ningkong hado ka kini gisingi bat hado ka ba khaddo hi kan dei shapang ka jing mani. Para bau Jesus Christ ushimye ka jing long breu. Upin kin mau yu syaitan. Ba dei tang u blay u ba dei ban yo ka jing mani. Pitap mano ba dei ban yo ka jing mani. U Jesus Christ. U Jesus Christ u dei ban yo ka jing mani. Dei ba u syaitan Undai bau Jesus Christ un mani u syaitan u devan mani u Jesus Christ. Namar u syaitan u de wei ki angel u balahap no. Balangi crunch pang ka jing mani kin mau ba gaktin ka jong blake ong Hebrew kalanong ka banning kong ya ka bangan pen scam ya ka di ka jing hikai lingba ka di ka khot Bible. Gaktin ka jong blake ong Hebrew kalanong ka banning kong ha ka ba Katian ke jong blek kren chapang ke jinglong krau ke jong Jesus Christ. Jesus Christ ulong uba krau ulong ublay but they tang yo Jesus Christ ha ke bala tho wat ki angel ki habban dem kroban mani yu. Ke Bible ko ong ha ke khot ke ba enrio filaban puli ke khot baning kong paro ke wei ke digalanong benrei na ke bentag por kan puli tang ke khot ke benrio. Bakran spang ke jing krau ke Jesus Christ. But men ba ulawan lam yu balakhan ng kong siya ke pertay ulaong. But to I baki angel ublay baro kin yamani yau. To I baki angel baro kin yamani yau. Hagapor balakha yu Jesus Christ ki angel ki ruai ki riustat ki mani. Pinam yu I hang no ba Jesus Christ upen sangye ye ke jing mani habadon manu ba mani yau. Balay, nomor uri ublay. Hang ni ke Bible ko ang ki angel ki mani yu. Kan mabu syaitan ru ude we na ki angel balahap no ude mauken ban mani yu Jesus Christ. Alfin puli ke Bible aga gospel baru ko even shem haba kino ki break wan ban mani yu Jesus Christ ju kentaj ye ke jing mani jongki. Pikin mau haba Ketuga kintai rengkat ba kajing iubi ka ala basta ka penpat bat kala dam ha kejat ke jong Jisu ka jing dam ka de ka jing mane bat ba kala dam kala do e ka kejat ke jong Jisu kala sai ke kejat ke jong da ka umat ke jongka ba kala nyat u nyo khle jongka baro ki badan saudang kila snowet kila snow ba Jisu Christ de ban pen kerja ke ke brio nang ta andre Jisu Christ klem sha yeno ban pen thut ya ka namar ka jing mane ka lang ba koridor But the Bible kang ba ublay wahat kinong mani ki bashisha. Lada don benar-benar buan ban mani yo Jesus Christ, fikin mau yo Jairus, haba uan ban mare ban dem hakik jat ke jong Jesus, ban kerpar yo na ban ke jing pen kia e ke kon ban dap khat arsnem ke na preng ke jing pang Jesus Christ klem kentaj. Fikin mau ya ke tu kan nong kanan haba ke wan show Jesus ke kerpat nam ta ke jing pen kia ya ke kon ke shong suat. Jesus Christ Umshim la pensko ya ka, tat anda gala shim ya senjaman mani ya Jesus Christ la pai ketien shaka. Meno refinam shambo Jesus Christ upensangya ya jing mani. Henry Jesus Christ ju penbor ya ki breu ban mani ya. Ju ong mani ya nga, ditang suitan bo ong kita ketien. Balai, namar ka jing mani kadai ka jing iet ke ba krautam ka bangi ai show blay. Laringi ai ka jing iet ke ba krautam show blay ngi mani yo blay. But na ka banta ka jing iet kam judan ka jing penbor. Lara kadai ka jing penbor blay dan kam man ong bawali kinong mani ki bashisha. Kadai ta ka daw Jesus Christ ju ong mani ya nga. Jesus Christ upen pawe ka jing iet ka ju. But kino ki blay opdiang ka jing iet na u ki mani yo. Baru Jesus Christ ju kentaj ka jing mani. Namar uday hok ban yo ya ka jing mani. Isu ngin pa ka jing long blay ka jing Jesus Christ. Ka Bible ka ong ba u Jesus Christ ukren ya kini ka kentil lefin pai na ka gospel ka jing Yohanes ka lang ba pra ka khat ka basan pu pra. Barhang ni fin shem ya ka jing ukren ha ka ba u Jesus Christ ukren pang Abraham. Barha ka por ba ukren pang Abraham. Kini ki jiu ki ong me tang san pos namro mempat dap me keren sepang Abraham. Mereka ki bo Jesus Christ upai ketien, ngaping an pulien na ketien ke jong blay, kalanong ke pra,
kat khat ke basan pupra. U Jesus Christ ong ini ke kentien. U Abraham toh san pupra. U Jesus le tu bahaki ong shisha ngong api menba ompat kayu Abraham ngalong. Anda kum tak kile ra ki ma bikin yo len temau yu henre u Jesus la bori ele de bula mi no na ke temple. Jesus Christ ong ngalong na bom jukut shabom jukut hashwa u Abraham ngalada bandan. Kani kadis pagajing long blay ke Jesus Christ. Hagajing long breu yo Jesus Christ la kha umpat shim ladap shisha san posnam kum ong ki jiu. Re gajing long blay ulalong na bom jukut shabom jukut. Hagajing long breu la khayu lengba ka breu. La shim ye gajing long breu ka bapura. Hagaba don kam ban khayu na ka breu. Re gajing long blay don kam yu kpa hagari ka purthai. Namar lengba gajing tray plaga jong blay bad la kasar ngi ka plakon juga Mary haga por ba ka Mary ka pdiang ya kani ka khubor ka balawan ra do angel. But kala tip shy baka long tang ka atiar nak benta ka jingwan long do lani ka jingwan long breu ka jong blay. Pada shisha Jesus Christ komu breu don kam iki kemeki pa komu breu don kam ban he bansan komu breu don kam banyo ka jing hikai re kom u blay ulalong na bom jukot shabam jukot. Ti komu breu Udang kamban yap, nama labu yu breu ba un yap. Tikomu breu ulawan kenang sini ke perthairu ban syayap, balai. Namar gajing syayap gajing Jesus Christ kadang da gajing sius pa ya ke perthai baro. Namar nan breu ba biang ban ai gajing kenya ke ba janai nak ke benta gajing hap no gajing breu. Balai ba Jesus Christ uyap. Namar ula shim ya gajing long do habala penyap yu, habala penmi ya ke snam na ke met ke ju, habala sempat yu, habala penshitam yu halo jong ke ding pena. Ula yap. Henry komu blay, ula job ya ke jing yap, ula mipat na ke jing tap. Kata kare ke banga kuat ban pen ken mau ya pi na ke tien ke jong blay, haga jing keren ke jong Thomas. U Thomas la ju ken mau yu, Thomas komu weni ke senran uba arta tien maha. Balar fin pulih haga gospel ke jong Yohanes, kelenong ke ba arpo. Hadin bau Jesus Christ ula da banyap halor jong geding pena. Ulami pa haki senran. Henry Thomas shum padlayo ya Jesus Christ. But ula kren ki kentien jong gajing arta tien. Beruang ladang ngam padyo ban kta ke krung gajung le ke kti gajung ke belamong nganum ngait ba ulami pat na gajing tap namar kabam la ban long. Ubreu un mi pat na gajing tap lani un job ya gajung yap. Tikai ke baca, hagwe ke sengi ke Bible ke ongki senran ke lelum lang hagwe ke jaka hagwe ke kamera berkila kang no ia kata ke yeng na shabar balai nama ke jing syapti yang ke jongki. Ikamu breu Jesus Christ udan kami ke jing kang nak ke benta ban yok ban rung ban play kata ke jing kang ikamu blame dan kam. Namar haga jing long blay ke jing Jesus Christ ula ban lei ki baro. Baik Bible ke ong haga gospel ke jing Yohanes lafin pulih haga dekat keba tangan pulih ndu dekat keba arpun riu ti hadin praski pat ki senran ju ki ledon hapo yeng bu Thomas lembat ki Jesus lawan na bala kang ke jingkang ula yeng hapdeng berula ong long ke jing suk ye pi hadin ke taul ong ha Thomas tu ai hak ne ke shin riati jome bar khmi ke ti jonga tu ai hak ne ru ke ti ke jome ba tu bu hak krung jonga wat long tiu bam ngai hen reu bangai u Thomas tiu le tu bul ong u try jonga baru play jonga kadi ke jing pla ke jong u Thomas ba Jesus melong u try jonga melong u play jonga namar mela job ya ke jing yap melong u play kadi nak tak tahu ni ke sengi mentangi ya ke jing long play ke jong Jesus Christ Larangin pulih, kita shibun tli kita kat Bible, kita peni kita long belai kita Jesus Christ. Dan kita afin kan mau, balai bau Jesus Christ ushim kita long do. Kita banding kong, kalong nak kebentaban sius pa yang halor gedeng pernah. Nama don kam ban tiet, ya kita mensiam kita jong abad jongpi. Naga keti kita jong syaitan. Berkat dor
jong ka mensiam jong abat jong pi. Onam la ban thiet da ka ksiar la ni ka rupa la ni ka spa. La ban thiet tang da ka snam ka ba khuaj bat ka ba kentang. Namar omdan brio bala ban ai ka jing kenya ka ba janai ban siu spa ai ka mensiam ka jingi. Blay la jiet ban shim ka jing long brio. Kanang bun la ban siu spa ai nga ba di fia lo jong ka ding pna. Tadi ka daw ba ningkong. Ba ka daw ka ba ar o Jesus Christus shim ka jing long do. Ka long ba un pen I hanga ba da pi ka lenti. O ya ka jing long brio. Bapura ulai yahat kamu brio ngiyo I ka jing long brio ka jong Jesus Christus utangan pulia ka gospel ka jong Yohanes Jesus Christus pathiet jing bam yaki senran ka jong namar bu utangan re kamu blay ulong khpu jong ka jing em na ka benta ka perthai baro kamu brio uthat usamthia uyothia atrong jong ka ling uyothia ong ka Bible Henry kamu blay uyaya side bat ngabat yang ngabat dia pi bat meet bat singi kumba ong kasam ba sis pa arwe atwe blay jungi ju samthia lani yothia kamu bril haba ukit ye geding pna la dan bor baru yap re kamu blay ukit ye pop ka jangabat jong pi Bukit ru ye ka jing ba ka jing le baro ka bangi don ha ka jing em. Tadin ta ka daw ngi ai ngo yu blay ba Jesus Christ la shimi ka jing long breu ka baning kong ban siu spa. Ka ba ar ban pen I hangi ka lenti kum no bangi di ban nyat kumu breu don ni ka jing mong udon ni ka jing stang breu mahap. Ling ba ka jing mahap ka jing u pen I ngi kum no bangi dai ban le ha ka jing dai ban ki para breu. Ka balai per Jesus Christ Shemi ka jing long do kanang bun la ban sothu yangi sothu kat no ka ba yangi bangin ya lamba ka jing pen shoy u habban duai kamu beri u habban duai u habban don kambet ya men sim khoi ban pendap you kanang mula ban job ya ka jing pen shoy den ka da ka hari klau la job ya ka jing pen shoy na mar ba ula plut por ban duai bat ban pusan ka ktien ka jong blai wang ru hisan rana ka perket semane duai finam hap sha ka jing pen shoy Jesus Christ lawan sekali ke pertaiban sngot ho ya katma ke bangi kendo kum ki breu. Den tak daw ni kesngi ko afintep Jesus Christ sngot ho biang ya ke jing telot ya ke bor ya ke jing bamla ya ke jing la bat ya ke jing long jing kum ki breu baro. Maru blay upen pawe kata ke jing iet ke bakrado kata syukran tang na beneng rilo shem ya kata ke jing long breu ban sngot ho ya ke jing lenti ke jing baro. Tingi ai ke buram show blay na ke benta kata. Di hagari ke sengi benta. Ko afin ken mau gari ke way. Jesus Christ ulong shispa na ke ba shispa. U blay. Lo shime ke jing long breu ke ba shispa na ke ba shispa. Ban siu spa, ban hikai, bat ban sngot ho yangi. Itu blay on ai bor ngi bangin la ya ke ban yai bot ya ke senjam ke jing ngin yai pet iki khmat ke jing shau. Khnang ya ke bangin la ban long ki nong job. Hadu kata ke jing wan arsian ke jing try in yo I mar khmat namar ulong ka dor jong ublay bam la ban yo I doble ke jing sok unda kerku yo pi hagri ke sngi dogin ye plong lang ke jing duai try ngi aingo ba melong ublay bat melong ubari hok ban yo ke jing mani baro ngi mani ye me ngi pen kraw ye me ngi kentiu na me ke kerteng ke chome yo me ke buram baro pada blay la don mano ke ba shash kor ke ni ke jing kai ki barang artitin ya ka jing penem ling ba jong me try I can pediang ye me ni kesngi melong blay basius pa wa penem ber betau tmai ka buram barong I shame batang shame ha ka kerteng ka jong Jesus Christ ngi duai amen blain ker khu ye fi